Sanibonani babukeli emakhaya halikama lami ngemuzi wakhe Bibo ngikhona la ku-new podcast libito layo MBSDH Light in the Darkness. Bafowethu la ngiphethe umuntu omdala odosichazela ukuthi ungubani wakabani uphumaphi futhi anenzawo babe ake usichazele ukuthi ungubani wakabani. Mina igama lami Dingizwe elithi Ndluli. Ngiqhamuka eNkomazi eShepherd's Reef. Yes baba. Yebo ngilapha nami lapha esikoleni. Isikolo lesi ngisithole ngisingasaboni 2009 December. Kulo mnyaka ngakhunga kwangena wathi 2010 angizange sengibone ngambona kancane ukuthi 2010 ngambona kancane kungene njani lento le kusukela emsebenzini la waqala khona hayi magama mkhulu bobona ngibona udalwe kubona 1956 ngatalwa ngibangikazi 1957 manje unguJanuwari 2026 yebo mkhulu so ngaba kahle nje solonke ngakhathi indlu ngabhaka ngiyalusa ngahle kodwa kwathi leso sikhathi ngicela umsebenzi benza bathi ngasemalela eOnderberg la kwangena khona kugula lokho yebo ngicela kanjani ngicela umfana nje uyangibuza ukuthi hawu wena wayibake wenza day shift kodwa emsebenzini ngiyahlesaka uthi hayi ngisiyadlala yebo wakazangizonda sibathi labanye hayi sasisimbone lo anginankinga siyavana nabantu sabacasha ngiyabathatha bacashwa baningi mkhulu ake ungitshele lapha emsebenzini bona isikhundla kumbe bongana sikhundla just isikhundla bengishaya na ngumuntu bengishaya forklift ngaqala ngafika 1995 yebo mkhulu ngaqashwa ngilumbi hayi bona umsebenzi loyo ngishayela lesi forklift lo muntu lo wangizonda umfana manje bamisa safunza computer kanti sobuka lesithombe ngoba basishoot yes ngithengela umuntu wangena manje nje lisoka islami bafuna ipetrol nesandi ngikwathi ukuthi la bakuyisa kubani lo mfundisi kwangena ngathi bangithandazela wangena ngenyawo lisancela yebo mkhulu manje basatheni lisoka islami sebasebenzisana lesana shothi basathinisile yami bangena la wangena emehlweni ngathi sabula mkhulu ngafifiyela ngagcina sebangilayisha ngemoto lemunye sayita kulimata imoto ngasayi emsebenzini so mkhulu ngamagama uchaze ukuthi kungeni kancane kungene kancane bangena bebakubona mkhulu bangena la bangena kwajika kwaphuma ngala emlonyeni ave busukulela sekungenile mkhulu kungenile sekuyaphuma mkhulu umuntu loyo so nje kodwa ke ngabona ngaba nesikhathi ngathatha isikhathi kwamukela yebo mkhulu ngiyangibe sengenza lokhu ngibulala nathi ngomisha ngidiboni bangibekela lapha ngiyaletha uyawa sesicino ngathi hayi man ngahamba ke sebangitholela izetisi bathi ngiyabona ngahamba ebantwini wala wathi ngakulo medokotela bathi special washo wathi dokotela sorry ngibone sekwahamba ke sengithi kuma usisi wami ungidokotela sisi ngicela ngifunele labantu abanjengami ngoba lapha ngikona khona Shepherd's ngibatholi wathi sisi hayi bhuti ngavuzana make mabuzi bashadile se bahamba ke besinemhlangano futhi khona nge2023 sewuyafika ke uthi udayiva ifoni impela ngitawuringa sengikutholele bhuti nabo ke abafona mkhulu sikaze siyekutshela ake utshele mina kusebenzisa ifoni uyakhona mkhulu le nombolo mbijana ngathi nje ureceiver konke manje ukushaya kuninga cha ngiyakuva mkhulu asiqhubeke mkhulu kwasuka lapho ke sengathola ifoni ngifonela mamthembi angimathi ngizothi akufonela uyakhuluma naye mamthembi wathi singasami imoto ngekuthanza kakhulu sidzinga ngala esikoleni ngibani bekuMay yes 2023 ngathi wathi kanjani abangihlangabeza mama busene elikazi wangithatha wathi ngikhomba khona ke besilapha esikoleni besika ngangwenya kuma ke inkosi lo asiphethe lapho atosifundisa ngalo sikwenza ngitandla touch by touch lo skill touch by touch yes skill poetry ukona kuvuka ukuthi lokhu uve ubambe lethi uhamba uthatha into lezi mabhaketi nakamboni uthatha amathawula uthatha isandi nesemende ukuhlanganisa uthatha thawula lapho ufaka lapha uyadonsa umbasisa lento sesikoleni faka amaplastic lapho lebhaketi lami ngiyagcokisa ngifaka stand sengithatha lethawula lami
ngithatha le ngiyadidikanisa ngafaka imanje ngiyalinyethi ngiyahluta ngithatha le mali lesandla yami ngiyathatha ngiyabhoqa thatha ngibhathisa le bucket nginike ama-shape ngiyaliyekela inzamba ngiyalibuka nangibuka ukuthi lo million libe njani kwanze ukuthi awulime kahle ngibitala baphathi bami ngithi ngibukeleni bathi hayi kukahle lokhu asikukhiphe sikunyomule usale le nto le shape leya ngafunza ke nemamati yini nakulo plastic lamasaka empuphu lawo ngiyawathatha ngiwasabula ngiwalule ngithathe ama-plastic lawo angiwalahli thatha inalisi ngihlaba la iphepha leli ngilisaka lami nginelizambu ngala ngihlaba la itekini hlabela itekini hlabela yale sengakulinganisa ke sengakhathakhatha ke yaphela ke imati ngihlaba phela imati mkhulu